Dobrodošli v novem videu. Danes se moram hitro spraviti v fitness, ker imam ful hiter stream. Zdaj pa da odgovorim hitro na prvo vprašanje. Stream, kaj je to? Prenos v živo? Recimo, da je tako YouTube, tudi na YouTubeu lahko prenašaš v živo, streamaš in ustvarjaš vsebine, tako jih na YouTubeu, ampak je vse v živo. In se pogovarjaš s folkom in tako naprej. Jaz to delam na Twitchu. Ok, to je kratek odgovor. Čaj. Ta zeleni čaj je že ful let pijem. Enkrat ga je brat kupil in pol sem ga provala in sem ga začela piti. Imenuje se zeleni čaj napitek, torej ni navadni zeleni čaj, ampak je ekstrakt zelenega čaja, ima dodane antioksidante in vitamine, mislim, da C vitamin. Jaz si zmešam eno omerico v 800 ml vode, sicer piše, mislim, da 1 liter ali pol litra, nekaj v glavnem. Piše 1 liter. V bistvu pijem to namesto kave za energijo, tudi da dobim vitamine. In sicer tu piše, da je še fat loss, support fat loss. To me sploh ne briga, ker nobena hrana, noben napitek ne bo pomagal pri izgubljanju maščob, če poješ preveč, ne? Tako da jaz sem se to navadila piti in res vsako jutro to spijem in s tem tudi ful tekočine dobim in ja. To je to. Nič posebnega, jaz si v ta shaker zmešam. To so bila vprašanja zadnjič na vlogu. Bi pa rekla hvala za vse lepe komentarje. Jaz vem, da o njih slabih komentarjev ni dost in dejansko me nasmejijo, pač se sploh ne sekiram, ampak mi je dobro deliti take stvari in mogoče eno temo odpreti na to, tako smo zadnjič ohrani. Tako da hvala vsem za lepe komentarje, res lepo jih je prebrati. Dajmo hitro začeti z jutrom, ker moram hitro v fitness. Jaz dam najprej manjmo vode, lahko tudi toplo vodo, da se lažje raztopi, ker traja nekaj cajta. Pozabila sem povedati, to se kupi v The Nutrition trgovini z dodatki, torej imajo tudi proteine in to. Je pa mislim, da če imaš ono klubsko kartico, je na 16-17 evrov, ne vem, moram si počasi novega kupiti, imam vedno na zalogi. Evo, jaz si delam te koruzne zavitke, solata, avokado salsa in kremni sir. Tukaj imam kebab meso in pa bom še to dodala. Let's go! Evo, tukaj pa že delam govedino z omako. Riž sem skuhala, tako da to bom imela za pol. Oboj, ne zgleda glih neki ful, ampak obljubim, da je dobro. Ruki, jaz nimam cajta, loči se. Ok, jaz sem pripravila na stream, smrekico bom postavljala, jaz sem mogla vse stvari dobiti iz omare in ja, je bil kar napor in Ruki je pač, meni všeč, da sem glasna, ne? Ja, evo me, moj onesie, nogavice imam božične, gremo! Moram si še mašno dati na glavo. Ja, pojdi na svoje mesto. Mislim, da bom več čak nadležna, mogoče bom. Tako da ja, dala sem si zdaj vodo v to, tega snežaka. Kavo imamo v tej novi šalici. Tako da moram začeti. Oh, this is my favorite song. Place that I can come home to. Yes, I am on my way. Ok, smrekica je končana, zdaj imam pa tukaj katastrofo okoli, ki ne bom v celoti danes pospravila. Pa moram itak odstraniti še vse to, tako da zdaj še ne gre čisto v kontekst, ampak ja, smo jo postavili na streamu. Ono, ko bom pa doma postavila, ne še ta vikend, bom pa posnela za vlog, tako da.
Ok, hrana je pripravljena. Zgleda nice. Omaka je še spod. No. Sneg je bil. A je bil tvoj prvi sneg, Riško? Še ne vem. Zdaj že dež gre, tako da ni nič pametnega. Dopali sneg. Ful je bilo lepo zjutraj, spoljeva dež začel iti. Škoda, ne? Evo, jaz sem šla kostanje kupit, ker imam stream, torej prenos v živo. Ob 2 in bom kostanje zunaj pekla v tem mrazu, tako da ja. Šla sem kostanje kupit, pol se moram pa dobro obleči. Zdaj mi je kar malo vroče, ko sem predebele stvari. Ampak koliko neki cajta zunaj stojiš je, ker včeraj sem imela bleščice, pač na vekah in se jih ne morem znebiti, pač sem si že, po moje sem 5 vatic porabila, sam za bleščice. Še kar jih vidim, ampak dobro. Nima veze. Gremo. Res sneg je zunaj. Spet je sneg zunaj. Hitro, čakaj. Sneg. Riško, poj ven. Ura je 7, tako da je še malo temno. Riško, nočeš ven. Snegec je, Poj. Kaj ti? Vedno takoj gre ven, tudi če je dež. Se boji snega. Veš, kak zabaven je sneg. Veš, kak zabaven je sneg. Sej zmoreš, Ris. You can do it. Deno, a te ne lulat pa nič. Ma WC v vajti, ampak on gre zun in ni bil že 12 ur. 12 ur, no. Poj. Hop. Oh. Edina stvar, za katero se zbudim, je sneg. Včeraj se nisem in mi je bilo ful žal in sem bila, okej, zgleda sem se zamudila in je dan spet sneg pač. Druga priložnost. Sicer je malo tak moker, ampak ful lepo. Pišem Risa. Prvo je, 3-krat je probal iti ven, pa ni šel. Oziroma 2-krat, v 3. pa šel. Zdaj pa, situacija je taka. Moj plan je bil, da jaz dan zvečer po 8 delam venček za ta adventni venček. In včeraj mi reče brat ali nekdo, da se že dan sprižge. In sem kaj? Pač dan se mora že prižgati, jaz ga bi pa zvečer delala na streamu, ne. In sem ja, ful fajn, ne. Pa je mama rekla, se nima veze. Pa sem oma pa deda pa še omica pride, on pač ne moramo biti brez venčka, ne, na prvo adventno nedeljo, tako da. Ura je zdaj 7 pa še nekaj. In jaz grem delat venček, ki ga bi mogla delati na streamu. Bom pa na streamu delala oni venček za na vrata, ampak ja. Moram zdaj to hitro iti narediti, spala sem 4 ure mogoče. Pol moram zmontirati angleški video. Včeraj mi nekako ful sem bila lena, kar mi je ful čudno. Pač tu doma nam je čist drug feeling, ker ne počutim se tako motivirano za delati. In ja, zdaj me čaka delo, ker pol pridejo pač oma, deda in omica in se bom družila z njimi, tako da nimam veliko cajta. Evo, to je to, kar imam. Prav krasko tu, to za sveče. Sveče so take zlato-srebrne. Te stvari sem kupila. Te
Se to ni nujno, da vse porabim, ampak to, da imam na izbiro. Mašno bom po moje naredila. Ne boš, da se lotim. Ja, pa seveda zelenje. Ok, to sem jaz kupila v Šparu, drugače sem pa lansko leto kar sama to naredila iz pač te slame. Uporabila bom žico, mama jo je vzela iz lanskega venčka. Da bom po moje kar to staro uporabila. Drugače imam pa še tukaj, ampak je škoda, ker je čisto cool. Najprej zelenje. Jaz imam rada tako dosti tradicionalno obliko venčka. Bom pa provala malo bolj tak fluffy venček narediti, ne toliko zabit to z žico. Prav bom naredila osnovo, prav bom pa tak vejico po vejico zataknila, da bo bolj fluffy. Kako imam pa lep razgled, da mi sploh ni težko, da nisem spala. Tukaj imam YouTube, čaj, veselo nedelo. Wow. Ok, venček je, mislim, base je narejen, torej osnove so narejene, zdaj pa zatikam take mini vejice not, eno po eno, da bo tako bolj fluffy. In spet sneži. Kak lep pogled. Ok, danes je pa moj tak najljubši dan. Kuri se peč. Sneg pada. Sem še risa rabim. Je všeč moj venček, Je kar cute. Si bil na snegu ti celi mokri, Pojdi. Pojdi. Ok, to je to. Cute, tak standarden venček. Kaj, ti si bil na snegu, co ti moker si brisal, Zdaj ti je pa všeč. Preverjava ene 3 poskuse, da je šel. Kaj zdaj? Greš malo dol leč? Bilo naporno, It's cold outside. The fire keeps me warm. We must
I don't know the lyrics. Risuje se ful awkward, no. Tako kot ti zares nam pa. Gremo pospraviti malo gor, ha? Pa video montirati, ura šele 10, jaz sem pa že toliko naredila. Ej, kak si nežen. Ja, ampak spala pa nisem kaj dosti, tako da splača prej ostati, lažje ful narediš, a ne? First flake of snow is set to fall today. Ko pa dolgo sem pozabila, da sem že v sredo zmontirala 9 minut tega videa. Torej imam manj kot pol še za narediti. Kjero dobro presenečenje, čisto sem pozabila. Jaz mislila, da moram vse zdaj zmontirati in gledam, če kaj? A je to star vlog? Ne, tega še nisem objavila. Oh my god, da ful nimam več veliko dela. Če bi to prej vedela, bi se prej spravila iskreno, ampak ja. Nice, wow, okej. It comes to say that Christmas is on its merry way, and for every single child there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is set to fall. Kak cute je v sobici. Tega jelenčka sem si zanč kupila, sem ga zdaj tja postavila. Bi kar tu ostala, imela pisarnico. Evo, nekaj še treba pojesti pred streamom, sendvič, kuhano vino. Evo, stream se začenja. Jaz sem zrihtala take kodre, sem se naredila beachy wavesov nekaj, ne vem. Ja, moram začeti. To jaz sem končala ta, kako se reče slovensko, Marija? Venc? Ni cute, tak. Dvojček je onemu odvednemu, ampak jaz sem za na vrata ful lep. Ui. Pa bi to dala, da poslikam. Ne vem. Mogoče sem. Evo, jaz jem ostanke od kosila. Ris me ja. Lani haš. Pa. Se priližuješ? Pa da boš. Evo, jaz sem prišla nazaj v Ljubljano. Ura je že 11 skor. Hitro sem razpakirala na pol sam hrano in zdaj grem fitness. Ura je polnoč, mraz je in jaz nočem iz avta. Pa še imam ga ful stran od stanovanja. No. Ja, to me čaka. Pa še perem eno rundo pralnem stroju in najboljše, da se lotim, a ne? Plan za danes, čeprav je že pozno, ampak hočem to narediti, če ne bom jutri ful pod stresom, odstraniti jesensko dekoracijo. Vse to mora iti stran, kar je jesensko. Da bo jutro pripravljeno frišno za okraševanje. Obala. Pol bom šla čez okraske, malo razporedila, malo idej izbrala, kam kaj gre in jutri jih postavim. Jaz sem šla na pošto, v trgovino sem šla, po malo zelenjave, pa še po neke stvari za okraševanje in zdaj bom pojedla sendvič. Nisem še jedla danes. Ok, a bo. In pol grem fitness, ker imam noge in pol grem okraševati, tako da. Naporen dan. Drugač pa ful blizu mene je bil ogromen požar, vse je bil v novicah. In jaz sploh nisem vedela, ker pač jaz ne berem novic. In grem do avta, ki sem ga imela kar oddaljenega in je bil čist blizu tega požara. In ni smrdelo več, je že bilo bolj kot nepogašeno, ampak dim se je valil, bom dala sliko. In moj avto je ful umazan zdaj. Upam, da je bilo vse cool pač z ljudmi, a ne. Ker je bil res velik požar. In ja, zdaj imam čisto umazan avto od pepela.
Ok, jaz sem pripravljena za okraševanje. Tega sem lani dobila, mislim, da za božička in ful je lep. Edino, kar ne razumem, pač tukaj zadaj je nariti neki mus, don't mousse with me, ker pač je tukaj mus. Ja. Zdaj se bom lotila stvari. Vse bom dala ven, da vidim, kam v škatlah. Nekaj že imam tu na mizi, tako da dajmo se lotiti. Še pokažem, kaj sem v trgovini kupila. Burrito bolo, feta sir, že dolgo ga nisem kupila. Riž, ta moj najljubši, jaz ga kar za rižoto kupim in ga jem pol tudi kot prilogo. Eno bučo, ker bom verjetno rižoto delala, gobe za kako omako, prstični ohrovt, banane. Hodila sem samo 2 kupiti, pa so imeli samo te organic bio banane v celem paketu. Pol sem pa še v Hofer šla kupiti te čokolade in so imeli ful dobro zalogo, tako da sem kar 3 vzela. V Tedi sem še šla te filerje kupiti, rdeče, ker pač zdaj so take bolj jesenske in bom to dala v vrečke. Ampak tako ful dišijo, glih nisem jih za dišav kupila, ampak bolj za izgled, ampak imajo ful močen von. Bomo že nekaj. Do Eve sem šla poiskati te šalčke, ko smo jih, oziroma mojo šalčko, ki sem jo naredila. Kak lep papir. Je dejansko ful nice, ful dobra. Ani? To sem jaz naredila, kako dobro, ful dobro. To lahko tudi imam za kavo. Nice. In pol imam še tukaj od Andreje. To pa ona naredila, jaz sem pa pobarvala. To za limono stiskati. Cute. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere. Just us and no one else. Da sem vse zorganizirala, porezala te stvari, etikete iz novih stvari. Bolj pogruntati, kam se to dati, kaj ne dati sploh, ker bom mogoče doma nesla. Tako da, odpovedala sem stream, to naredim zelo redko kdaj, ampak danes je res bilo treba zato, da, ker se nima smisla siliti v stream. Pa ne, da se drugače silim, ampak danes sem res pod stresom, ker vem, koliko imam za okrasiti, za Božič res ful okrasim. In nočem biti pod stresom, ker to je moj najljubši cajt, ful mi je fajn krasiti, ampak če je na silo in to... Ja, to pojem, pol pa veselo na delo. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have
cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Whoa, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Da vidimo, kaj Ruki pravi na vso dekoracijo. Kava je? Kava je? Kaj boš rekel? Kaj praviš ti? On ni glih nek razgrajač. Risel pa po moje spravljeno, sem rekel, ne to, ampak doma. Ruki je pa bolj ono. Mene samo pribolski zanimajo. Is how it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be, making our Christmas memories? Oh, oh, la da da da. It's white outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air, that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. Oh, snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. This time of year. Končno mi je ratalo, to je bilo po mojem najdaljše dekoriranje mojega življenja, ker sem še ful nekih stvari sama naredila. To boste videli v naslednjem videu. Ja, dobro, upam, da ste uživali. Ful se veselim decembra. Malo bolj bo delovn, ampak se mi zdi, da je dobro, da si daš malo nove izzive, da se malo bolj potisneš, ker lahko še ziher narediš več, kot že zdaj delaš. Tako da to je moj cilj v decembru, da se malo, kaj bi rekla, da si dam izziv, torej 2 videa na teden. Začelo se je ful stresno, ampak je okej, zdaj sem ful vesela, to je bil res velik del decembra, torej vse zdekorirati, kot ste videli, imam ful stvari. Tako da ja, upam, da ste uživali, upam, da ste veselite decembra tako jaz in se vidimo v soboto. Čau! Missing someone.